Abarwanyi ba M23 bakomeje gusatira ikibuga cy'indege cya Kavumu cyegereye umujyi wa Bukavu, usanzwe ari n'umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyepfo nyuma yo gufata centre ya Ihusi ndetse na Kalehe. M23 ikomeje kwegera ikibuga cy'indege cya Kavumu kirinzwe n'ibihumbi by'ingabo z'abarundi zifasha FARDC n'imitwe yitwaje intwaro harimo nka Mai Mai, FDLR n'urubyiruko rwibumbiye muri Wazalendo. Umuhanda Kasheke Kabamba agace gaherereye mu birometero 15 uvuye ku kibuga cy'indege cya Kavumu ubu ntukiri nyabagendwa kubera imirwano kandi uyobowe n'umutwe wa M23. Igisirikare cya Kongo gishinja M23 kwanga guhagarika imirwano, aho ubu bavuga ko abarwanyi bakoresha ihame ryo kuganira cyangwa kurwana. Igisirikare cya Kongo gishinja ingabo za M23 kwanga guhagarika imirwano, aho abarwanyi bakoresha ihame ryo kuganira cyangwa kurwana. Kuva mu mpera z'icyumweru gishize havuzwe imirwano mu duce twegereye ikibuga cy'indege cya Kavumu muri teritwari ya Kalehe. M23 ishinze ingabo za FARDC gukoresha indege ya gisirikare ku kibuga cy'indege cya Kavumu no kurundanya za bombe zo kwica abasivile mu bice bagenzura. FARDC ivuga ko itazahari ikibuga cy'indege cya Kavumu kiri mu birometero 40 mu majyaruguru ya Bukavu. Kugeza ubu leta ya Kinshasa ivuga ko itazigera igirana ibiganiro n'inyeshyamba za M23 ubu zigenzura umujyi wa Goma. Ivuga ko uwo mutwe ari igikoresho cy'ingabo z'u Rwanda. Ese nyuma y'uko M23 yigaruye Goma ikaba iri kwerekeza Bukavu, bakavuga ko bazava Bukavu bakomeza Kinshasa, ese urabona bazabigeraho? Tubwira muri comment.